bavandimwe n'abashiki banjye, uyu mwaka ukwezi kwa Muharram n'umunsi wa Ashura muri Iran bifite umwimerere n'umwuka bitandukanye n'ibisanzwe. Igihugu cya kera cya Iran cyugarijwe n'igitero cyagabwe n'abasore b'abanyamwete ndetse n'abategetsi b'igitugu b'ingeri ebyiri bahanganye n'imbaraga zikomeye z'abanyamerika n'abisiraheli, mu gihe intwari zaharaniye ubwisanzure, iterambere ry'igihugu no gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana zatangaga ubuzima bwazo. Abaturage ba Iran bubahiriza umurage wa Hussein biboneye amaraso y'abazize impinduramatwara ya Kiyisilamu. Umuyobozi wacu dukunda n'abana be bera, kuva ku bana bo mu ishuri rya Shajarai Tayeba Iminab kugeza ku bwato bwa Dena, abana ba Ramerdi ndetse n'abasirikare b'intwari ba Iran bose bagizweho ingaruka n'aya mateka. Ariko abagabo n'abagore ba Iran barahagurutse baharanira icyubahiro n'ubwigenge bwabo kugira ngo berekane ubutumwa bwa Ashura binyuze mu bikorwa byabo. Mu mateka y'isi ibihugu byinshi byagiye bihura n'ibihe bikomeye kandi biteje akaga, aho imico n'imyitwarire y'abaturage byageragezwaga ndetse bigacirwa urubanza. Kuva ku bukene no kugotwa kugeza ku ntambara n'ibihe by'amakuba, muri ibyo bihe bikomeye hakomeje kubazwa ikibazo cy'ingenzi: ese bazemera gutanga cyangwa bazakomeza kubaho munsi y'ubutegetsi bw'igitugu, cyangwa bazaharanira indangagaciro n'inzozi zabo? Ubufatanye nyakuri ntabwo ari ukubaha gusa igihugu umuntu akomokamo, ahubwo ni ukwiyemeza kurengera indangagaciro zituma icyo gihugu kigira igisobanuro: ubwisanzure, ubutabera, icyubahiro cya muntu ndetse no kwizeza ko abazadukomokaho bazashobora kubaho mu gihugu cyabo kandi bakagira uruhare mu kugena ahazaza habo. Amateka ya Ashura atwibutsa ko ubutwari budapimirwa ku ntsinzi yo gutsinda abandi, ahubwo bupimirwa ku bushake bwo kwigomwa no kwiyemeza kugira ku ntego umuntu yemera. Intwari zabaye urugero ku bantu b'igihugu ntabwo ari abazaga gushaka ubutegetsi n'intwaro, ahubwo ni abahagaze bashikamye barengera abaturage babo n'amahame bemeraga kandi bakizera ko ukuri kugomba gutsinda imbaraga. Ni muri ubwo buryo umuyobozi wacu n'umukiza wacu Abdullah Hussein yasigiye abayoboke be bose uyu murage: urupfu rufite icyubahiro ruruta ubuzima bwuzuyemo agasuzuguro, kandi uwo ni wo murage w'iteka w'imyigaragambyo yo kurwanya akarengane no guharanira indangagaciro. Yatwigishije ko ubwisanzure busaba kwigomwa kandi ko kwitegura gutanga igitambo cya nyuma ari kimwe mu bintu by'ingenzi bituma igihugu kigera ku ntsinzi mu gihe gihanganye n'ingorane ndetse n'imbaraga z'amateka. Amateka yagiye agaragaza kenshi ko iyo ibihugu byemeye kwigomwa biba bigamije kurinda ubwigenge bwabyo, kandi ntibiba ari ukurengera ubutaka bwabyo gusa, biba ari no guhangana n'akaga no gutakaza umwirondoro rusange w'igihugu, ubushake bw'abaturage bwo kwigenera ahazaza habo ndetse n'ubushobozi bwo kugena icyerekezo cy'igihugu cyabo. Kureka umukino wo guharanira icyubahiro ntibishoboka mu buryo bworoshye, cyane cyane iyo umuntu amaze kwiyemeza kuwuharanira, ahubwo ni ibintu bigoye cyane. Ni muri urwo rwego rwo gusobanukirwa no kwizera ibyo Iran izakomeza guhagararaho idategwa nubwo yabihura n'ibitutu bikomeye, kandi Imana nibishaka Iran izakomeza gushikama. Nk'uko mubyumva, ayo ni amagambo akomeye, ni amagambo y'ukwemera kw'idini rya Kiyisilamu. Ni amagambo yavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi. Nyuma yo kumva aya magambo muri rusange, reka dusesengura amakuru cyangwa mbagezeho amakuru yose arimo aravugwa mu burasirazuba bwo hagati. Muri iki kiganiro turagaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kuzenguruka ku ntambara n'umwuka mubi hagati ya Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Ni ikibazo gikomeje gufata intera cyane cyane nyuma y'amagambo akomeye yavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi, wavuze ko igihugu cye gihitamo urupfu aho kwemera gusuzugurwa cyangwa gutakaza ubwigenge bwacyo.
aya magambo aje mu gihe ibiganiro byo gushaka igisubizo cya diplomasi bikomeje, ariko ku rundi ruhande hakaba amakuru avuga ko Iran ikomeje gushyiraho ibisabwa bikomeye mbere y'uko umuhora wa Hormuz wongera gukora neza, mu gihe hari n'impungenge ko Israel ishobora kongera gufata icyemezo cyo kugaba ibitero kuri Iran yonyine bidasabye ko ifashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kiganiro turareba icyo Araghchi yashatse kuvuga, impamvu Iran ikomeje kuvuga ku kwihangana no kwitanga, icyo Amerika ishobora gukora mu gihe intambara yakomeza, ikibazo cy'ubuke bw'intwaro Amerika ivugwaho, uruhare rwa Israel, umuhora wa Hormuz, ibibazo by'ubukungu bw'isi ndetse n'impamvu hari abasesenguzi bavuga ko intambara ishobora kuba itaragera ku musozo. Mbahaye ikaze, nitwa Mwami, iyi ni Menya XYZ. Reka twihuse dutangire. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran nk'uko maze kumwumva Abbas Araghchi yavuze amagambo akomeye ashingiye ku mateka y'imyemerere bya Iran. Yagize ati, mu mateka agaciro n'ubutwari bw'igihugu ntipimirwa ku bushobozi bwo gutegeka abandi cyangwa kubatsinda gusa, ati ahubwo bipimirwa no ku bushake bwo kwitanga kugira ngo ubwisanzure, ubutabera n'icyubahiro cya muntu birengerwe. Araghchi yavuze ko Iran yigiye ku nyigisho za Sayed al-Shuhada Imam Hussein ko urupfu rufite icyubahiro ari rwo rugwiza kuruta ubuzima bwiza ariko bwuzuye agasuzuguro ndetse no gusuzugurika. Ni muri uwo murongo yavuze amagambo akomeye agira ati, duhitamo urupfu aho kwemera gusuzugurwa. Aya magambo ntabwo ari amagambo asanzwe kuri Iran, kuko afite ishingiro mu mateka, mu myemerere no mu mitekerereze ya politiki y'iki gihugu. Araghchi yakomeje avuga ko gusubira inyuma, guterana ubwigenge, umwirondoro rusange w'igihugu ndetse n'ubushake bw'abaturage byasenya imizi y'igihugu bwacyo. Niyo mpamvu nk'uko abivuga, Repubulika ya Kiyisilamu ya Iran ikomeje guhagarara idacogora imbere y'ibitutu byose, kandi ikaba iteganya gukomeza inzira yiswe resistance cyangwa gushikama, cyangwa se inzira yo kwihagararaho no kurwanya igitutu cy'amahanga. Ibi rero birerekana ko ikibazo kiri hagati ya Iran na Amerika kitareba gusa intwaro cyangwa amasezerano y'ubucuruzi. Hari n'ikibazo cy'imyumvire, ari nacyo kibazo gikomeye cyane. Ku ruhande rwa Iran hari ababona ko kwemera ibyo Amerika isaba byose bishobora gufatwa nko gutsindwa cyangwa gutakaza ubwigenge. Ku ruhande rwa Amerika n'abashyigikiye bo bashobora kubona ko Iran ikomeje gukoresha umwanya wayo ukomeye mu karere kugira ngo ibone ibyo ishaka, kandi aha niho ikibazo cya Hormuz gikomeza kuba ingenzi cyane. Araghchi yanagarutse ku byo yise isezerano igihugu gifitanye n'ibitekerezo by'umuyobozi wapfuye aharanira izo ndangagaciro. Yavuze ko igihugu kitazirengagiza ibyaha by'umwanzi kandi ko kitazibagirwa amaraso y'abantu bapfuye barengana. Yagiranyije ayo maraso n'igiti cy'ubutabera gikomeza gukura. Mu buryo bw'imvugo ya politiki n'idini, yavuze ko nyuma y'imyaka irenga 1400 urugendo rwa Hussein rwahindutse, ruvuye ku kuba igikorwa cy'amateka gusa rukaba urujya n'uruza rwagutse rurwanya ubutegetsi bw'igitutu n'ubwiganze bw'umuntu cyangwa igihugu ku bandi. Ibi ni ingenzi kuko bigaragaza impamvu ubuyobozi bwa Iran bushobora kubona intambara iriho nk'ikintu kirenze ikibazo cy'umupaka cyangwa politiki y'uyu munsi. Bashobora kubifata nk'igice cy'urugamba rurerure rwo kurinda ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese iyi myumvire izatuma intambara irangira cyangwa ishobora gutuma irushaho kumara igihe? Hari abasenguzi bavuga ko amagambo nk'aya agaragaza ko Iran ititeguye kwemera amahoro ayo ari yo yose, ariko abandi bavuga ko atari uko Iran yanze amahoro, ahubwo ko ishaka amahoro atuma itumva ko yatsinzwe cyangwa yasuzuguwe. Aha ni ibintu bigoranira cyane, kuko kugira ngo amasezerano agerweho impande zombi zigomba kugira icyo zemera. Iyo uruhande rumwe amasezerano ruvuze ko rudashobora gusubira inyuma ku byo rusaba, urundi narwo rukavuga ko rudashobora kwemera ibyo rusabwa, ibiganiro bishobora kugira ku ndunduro. Kandi hari abari kuvuga ko ariyo nzira ibintu birimo kunyuramo ubu.
Ku ruhande rwa Iran ibisabwa bikomeje kuba byinshi. Amakuru atandukanye avuga ko Iran ishaka ko ibihano byose bishyirwaho bivaho, ko umutungo wayo wafunzwe mu mahanga urekurwa, ko ingabo za Amerika ziva mu karere, ko ibikorwa bya gisirikare bihagarara, ko abafatanyabikorwa ba Iran batazongera kwibasirwa, ndetse ko Iran ihabwa indishyi ku byangijwe n'intambara. Ikindi kibazo gikomeye ni umuhora Hormuz. Iran iravuga ko uburyo umuhora ukoreshwamo bugomba kubahiriza ubusugire n'ububasha bwayo, kandi mu gihe Hormuz ari imwe mu nzira zikomeye cyane mu isi zinyuzwamo peteroli n'ibindi bicuruzwa, igihugu gifite uruhare rukomeye mu kugenzura kiba gifite igikoresho gikomeye cya politiki. Niyo mpamvu amakuru avuga ko Iran ishaka amafaranga menshi, cyangwa ko ishaka amafaranga yishyurwa n'amato anyura muri uwo muhora, ndetse hakaba n'ibisabwa ku bihugu cyangwa amato runaka anyura muri uwo muhora. Abasenguzi aha ngaha bavuga ko ibyo Iran isaba bishobora kuba inshuro nyinshi cyane kuruta amafaranga asanzwe yishyurwa mu yindi mihora. Abandi bo bavuga ko Iran iboneye amafaranga nk'indishyi z'ibyangijwe n'intambara aho kuba amafaranga asanzwe yo kwishyura serivisi yo kunyura mu mazi. Ibi bituma rero ikibazo kirushaho gukomera cyane. Ariko mu gihe Iran ikomeje gushyiraho ibisabwa, hari ikindi kibazo kiri kuvugwa cyane. Ese Amerika iracyafite ubushobozi bwo gukomeza intambara mu gihe kirekire? Umusesenguzi wahoze akorana n'inzego z'ubutasi bw'ingabo zirwanira mu mazi za Amerika, Hormuz, yavuze ko Amerika ishobora kuba yarageze ku mbibi z'ubushobozi bwayo bwo gukoresha ingabo zo mu kirere no mu mazi kuri Iran. Yagaragaje ko uko abibona nta ngamba zisobanutse zari zarateguwe kuva intambara yatangira. Yavuze ko Donald Trump yaba iratekereje ko intambara yari kumara iminsi mike gusa, ariko iminsi yagiye ihita ibintu byaje guhinduka ugereranyije n'uko bari barabipanze. Intambara idahita irangira ishobora gukora ibihugu bikoresha intwaro nyinshi, amafaranga menshi, ndetse n'ingabo nyinshi kuruta uko byari byateganyijwe. Ikibazo cy'intwaro za Amerika nacyo kiri mu byavuzwe cyane. Hari amakuru avuga ko ububiko bwa misile zimwe na zimwe z'ingenzi harimo Tomahawk bwagabanutse cyane. Hari kandi amakuru avuga ko misile ziremereye kandi zisobanutse neza nka JASM n'izindi nazo ziri mu bikoresho byakoreshejwe cyane bikenda gushira. Niba aya makuru rero ariyo, ikibazo ntabwo ari ukubura intwaro gusa. Ikibazo gikomeye ni igihe bisaba kugira ngo izo ntwaro zisimburwe. Intwaro zigezweho ntabwo zikorwa umunsi umwe. Zisaba inganda, ibikoresho byihariye, ibice bikorerwa mu bihugu bitandukanye, ndetse n'imiyoboro ihamye yo kubona ibikoresho fatizo. Harimo ikibazo cy'amabuye y'agaciro adasanzwe akoreshwa mu ikoranabuhanga bya gisirikare. Ubushinwa bufite uruhare rukomeye ku isoko ry'ayo mabuye. Niyo mpamvu ikibazo cy'imiyoboro itanga ibikoresho cyangwa supply chains gishobora kuba ingenzi cyane mu ntambara y'igihe kirekire. Umuntu ashobora kuba afite indege nyinshi n'amato menshi, ariko niba adashobora kubona intwaro n'ibikoresho byo kuyakoresha, ubushobozi bwe bwo gukomeza intambara buragabanuka. Kandi niyo mpamvu hari abasesenguzi bavuga ko Amerika ishobora kugira ikibazo cyo gukomeza ibitero bikomeye kuri Iran mu gihe kiri imbere. Ariko ibintu bivuze ko Amerika idafite izindi ntwaro. Hari ibisasu bisanzwe, misile z'intera ngufi n'izindi ntwaro. Ikibazo ni ukumenya niba izo ntwaro zishobora kugera ku ntego Amerika yaba ishaka kugeraho. Iyo igihugu gifite uburyo bwo kurinda ikirere no guhangana n'indege z'umwanzi, gukoresha indege hejuru y'ubutaka bwacyo bishobora kuba akaga gakomeye. Niyo mpamvu abasesenguzi bamwe bavuga ko gukoresha ibisasu bita bunker busters atari igisubizo cyoroshye. Ibisasu bigenewe kwangiza inyubako zubatswe munsi y'ubutaka, ariko iyo intego yubatswe mu buryo bukomeye kandi ikaba iri munsi cyane y'ubutaka, igisasu kimwe nticyemeza ko gihita kisenya, ndetse n'ibisasu byinshi bishobora guturitsa igice cyo hejuru ariko bikarangira bitageze kuri iyo nyubako, nk'uko bimeze ku musozi wa Pickaxe, umusozi mw'indani wubatsemo uruganda kirimbuzi rwa Iran. Kandi ibyo bisasu bikoreshejwe ahantu hatuwe n'abasivili nanone bishobora gutera urupfu n'ibintu bishobora kwangirika byinshi bya gisivili. Niyo mpamvu intambara yo mu kirere yonyine ishobora kutaba igisubizo cyoroshye kuri Iran. Ku rundi ruhande hari ikibazo cya Israel.
hari amakuru n'ibitekerezo by'abasesenguzi bavuga ko Israel ishobora kuba iri gutekereza gukomeza guhangana na Iran n'iyo Amerika yaba igiye kugabanya uruhare rwayo. Kuri iyi ngingo ibintu bishobora gukomera cyane kuko Israel na Iran bifitanye amateka maremare y'amakimbirane. Israel ibona gahunda ya kirimbuzi ya Iran nk'iterabwoba rikomeye. Iran yo ikomeza kuvuga ko gahunda yayo ya kirimbuzi ifite intego z'amahoro, mu gihe abayirwanya bavuga ko Iran ishobora kuba ishaka kugera ku bushobozi bwo gukora intwaro za kirimbuzi. Mu gihe Israel yaba rero igabye igitero kuri Iran yonyine, ikibazo ni ukumenya uko Iran yabifata. Iran ishobora kudatandukanya Israel na Amerika mu buryo bworoshye, cyane cyane niba Amerika ikomeje gutanga ubufasha bwa gisirikare cyangwa ubw'ubutasi. Ibyo bishobora gutuma ibitero bitangira kwaguka mu karere. Hari n'impungenge ko ibitero byagera ku bikorwa remezo bya peteroli muri Saudi Arabia cyangwa mu bindi bihugu byo mu kigobe, kandi ibyo bibaye ntabwo ikibazo cyaba kikiri hagati ya Iran na Israel gusa, cyahinduka ikibazo cy'akarere kose, kandi naho ikibazo cya Yemen nacyo cyahita gikomerera. Abahuti bo muri Yemen bakomeje kugira uruhare mu makimbirane yo mu karere. Hari amakuru avuga ko ibitero by'indege zitagira abapilote byibasiye ibikorwa bya peteroli bya Aramco muri Jizan muri Saudi Arabia. Abahuti bavuze ko icyo gitero cyari igisubizo ku bitero bya Saudi Arabia muri Yemen. Ku ruhande rwa Saudi Arabia, amakuru yatangajwe avuga ko umuriro wari watangijwe kuri icyo kigo wamaze kuzimywa, ariko ikibazo gikomeye ni uko ibikorwa remezo bya peteroli biri mu bintu bishobora guhindura ubukungu bw'isi mu gihe byibasiwe. Saudi Arabia ni kimwe mu bihugu bifite uruhare runini ku isoko rya peteroli, niyo mpamvu gukomeza kwangiza inganda zitunganya peteroli byaba ari akaga ku bikomoka kuri peteroli n'ibiciro byabyo ku isi. Ibikorwa bya peteroli iyo bibangamiye ibiciro bishobora kuzamuka, kandi Hormuz nayo itarimo gukora neza, ikibazo kirushaho kubyibuha kikaba kinini cyane. Hormuz ni imwe mu nzira zikomeye cyane z'ubucuruzi bwa peteroli ku isi. Mbere y'intambara amato menshi cyane yanyuraga muri uwo muhora buri munsi, ariko amakuru amwe avuga ko umubare w'amato awunyuramo wagabanutse cyane. Aho kugira ngo amato menshi akomeze kunyura nk'uko byari bisanzwe, ubu hari make cyane ashobora kuba yanyura muri uwo muhora ku munsi. Hari amato akoreshwa inzira igenzurwa na Iran mu gihe andi agerageza gukoresha inzira yegereye Oman, kandi iyi nzira ikaba ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo Iran idasiba kurasa kuri aya mato. Amwe mu mato anyura muri iyo nzira aba aherekejwe n'amato y'intambara ya Amerika. Hari n'amato azimya uburyo bwayo bwo kohereza amakuru y'aho aherereye kugira ngo atamenyekana byoroshye, ariko nubwo haba hari ubwo bwirinzi, ibyago ntibiba byavuyeho burundu. Iyo ubwato bunini butwaye peteroli cyangwa gazi buteye ikibazo, ingaruka zishobora kuba zakomera cyane ku bukungu bw'isi. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwitega ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bishobora kuguma hejuru igihe ikibazo cya Hormuz kitarakemuka. Ariko ikibazo ntabwo kiri mu nyanja gusa, hari n'ibibazo bikomeye muri politiki mpuzamahanga. Hari abasesenguzi bavuga ko ibihugu nka Turukiya, Saudi Arabia na Pakistan bifite ubushobozi bwo kugira uruhare mu gukemura ikibazo. Bamwe bavuga ko ibyo bihugu bishobora gushyira igitutu kuri Washington kugira ngo igabanye ibikorwa bya gisirikare, ariko abandi bavuga ko kugeza ubu ibihugu byinshi by'Abarabu byagiye bigarukira mu magambo gusa aho gufata ibyemezo bikomeye. Ikibazo cya Palestine na Liban nacyo kiracyari ikibazo cy'ingorabahizi muri uyu mwaka. Abasesenguzi bamwe bavuga ko ibihugu bifite ubushobozi bwo gushyira igitutu ku mpande zirwana bitagikora bihagije. Ibi rero bigatuma ikibazo gikomeza kuba kirekire. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko Israel ikomeje gufata umurongo ukomeye cyane. Minisitiri w'ingufu wa Israel Eli Cohen yavuze ko ku ruhande rwa Israel byaba byiza nta masezerano abayeho, ahubwo ko bakomeza gushyira igitutu kuri Iran. Hari naho yavuze ko ubutegetsi bwa Iran bushobora kugwa mu myaka iri imbere. Niba ayo magambo akomeje kugaragara mu bayobozi ba Israel, ibi bishobora kwerekana ko hari igice cy'ubuyobozi bwa Israel
kitabona amasezerano nk'igisubizo, ahubwo gishobora kubona igitutu cya gisirikare n'ubukungu nk'uburyo bwo guhindura ubutegetsi bwa Iran. Kandi hari n'ikibazo kirushaho gukomerera, kuko niba uruhande rumwe rushaka amasezerano ariko urundi rukaba rushaka ko ubutegetsi bw'urundi ruhande buhinduka, biragorana cyane ko ayo masezerano niyo yakorwa atari amasezerano arambye. Hari n'ikindi kibazo ari icy'Amerika ubwayo. Abasemuzi bamwe bavuga ko Trump ashobora kuba yarinjiye muri iyi ntambara yizeye ko igomba kurangira vuba, ariko ubu iyi ntambara yamaze igihe. Politike ye yarahindutse kuri iyi ntambara, kandi ubu nawe ari ku gitutu cy'amahanga. Trump yagiye yerekana ko adashaka intambara nshya z'igihe kirekire, ariko iyo imaze kwinjira mu ntambara, kuva muri iyo ntambara bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse cya politiki. Kandi iyo perezida avuze ko yatsinze ariko abantu bakabona ko intego zitagezweho, ikibazo cy'icyizere kiravuka. Iyo yemeye ko yatsinzwe, abarwanya ubutegetsi n'ubuyobozi bwe bashobora kumushinja ko yafashe icyemezo kibi. Niyo mpamvu ari abasenguzi bavuga ko ikibazo cya politiki kuri Trump atari gusa ukumenya uko intambara yarangira, ahubwo ari ukumenya uko yayirangiza atagaragara nk'uwatsinzwe, ari nabyo bigituma Amerika itava mu ntambara vuba. Umusesenguzi Scott Horton yavuze ko Amerika ishobora kuba irageze aho igomba gufata icyemezo. Yegeranyije iki kibazo n'amateka y'intambara zo muri Afghanistan, aho ubuyobozi bwagiye busimburana butemera gutsindwa burundu kugeza igihe ikibazo cyaje kugera ku wundi muperezida akabona ko agomba kuva muri iyi ntambara. Horton avuga ko igisubizo cyoroshye cyaba ari uguhagarika intambara, kwemera ko intego zitagezweho no gukura ingabo mu karere, ariko mu rwego rwa politiki ibyo ntabwo byoroshye, kuko buri ruhande rushaka kuvuga ko ari rwo rwatsinze. Kandi aha niho amagambo ya Abbas Araghchi agira uburemere bukomeye. Iran ntabwo ishaka gusa ko intambara ihagarara, ishaka ko ihagarara mu buryo Iran ibona ko butabangamiye icyubahiro n'ubwigenge bwayo. Niyo mpamvu Araghchi avuga ko igihugu cye gihitamo urupfu aho kwemera gusuzugurwa. Ariko hari ikibazo gikomeye. Ese guhitamo kwihangana no kudasubira inyuma bishobora gutuma Iran ibona ibyo ishaka, cyangwa bishobora gutuma intambara irushaho gukara? Hari abavuga ko Iran ifite igikoresho gikomeye cyane aricyo umuhora wa Hormuz. Nubwo Iran idashobora gufunga burundu ubucuruzi bw'isi igihe kirekire nta ngaruka ikize, ubushobozi bwo kubangamira uwo muhora bushobora gutuma ibiciro bya peteroli bikomeza kuzamuka, kandi bukongera igitutu ku bihugu byinshi birimo Amerika n'ibihugu byo mu kigobe. Niyo mpamvu Iran ishobora gukoresha Hormuz nk'igikoresho cy'ibiganiro. Ariko uko igitutu cyiyongera, ni nako ibihugu bimwe bishobora gutangira gushaka izindi nzira. Saudi Arabia ifite imiyoboro ya peteroli ishobora gufasha kohereza peteroli ku byambu bitari muri Hormuz, nubwo iyi miyoboro irimo kubangamirwa n'abahuti bo muri Yemen. United Arab Emirates nayo ifite izindi nzira, nubwo hari inzira yarashweho na Iran, ariko ubushobozi bw'izo nzira nanone ntibushobora gusimbura Hormuz yose. Niyo mpamvu ikibazo gikomeza kuba mpuzamahanga. Naho Hormuz ikomeje kudakora neza, ibihugu bitumiza peteroli mu kigobe ibiri mu guhomba, ndetse n'isi yose iri kugira ingaruka muri iki kibazo. Abaturage babona ibiciro bya lisansi bizamuka buri munsi, ibiciro byo gutwara ibintu birazamuka, ibicuruzwa bishobora guhenda, kandi ikibazo gishobora kuba mu burasirazuba bwo hagati, nanone kikagera ku muryango w'umuntu usanzwe utuye mu kindi gihugu kure cyane nk'inaha mu Rwanda. Nicyo gituma iyi ntambara atari ikibazo cya Iran, Amerika na Israel gusa, ni ikibazo gishobora kugira ingaruka ku bukungu bw'isi. Hari n'ikindi kibazo cy'intwaro. Raporo zavuzwe n'ibitangazamakuru byo muri Amerika zivuga ko Pentagon ishobora kuba iri gushyira igitutu ku bigo bikora intwaro kugira ngo bigabanye igihe bisaba gukora intwaro kandi byongera umusaruro. Nawe makuru rero ari ukuri, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umuvuduko wo gukoresha intwaro muri iyi ntambara wagaragaje intege nke mu nganda za gisirikare za Amerika. Patriot, Tomahawk ni zimwe mu ntwaro zavuzwe cyane muri iki kibazo,
kandi igihugu gikoresha intwaro nyinshi kurusha umuvuduko gishobora kuzikoreraho, amaherezo ububiko buragabanuka. Ni ikibazo cy'ubukungu, inganda n'ingamba za gisirikare cyarimwe. Kandi ibi nibyo bamwe mu basesenguzi bavuga ko Iran ishobora kuba yararebye ikavuga iti tugomba kwihagarara kubera ko Amerika idateze kudushobora mu buryo bwa gisirikare. Umusesenguzi Brandon Wichet yavuze ko ibyo Iran isaba bishobora kuba atari ibintu nyine twavuga ko ari ibintu batesha agaciro. Yagiranyije ibintu n'amateka y'umusirikare w'abaromani witwaga Crassus wigeze kujya kurwanya abaperesi yizeye ko azabatsinda, ariko akaza gutsindwa nyuma y'uko ingabo ze zitandukanyijwe n'imiyoboro yazo y'ibikoresho. Iyo ikoreshwa mu kwerekana igitekerezo cy'uko igihugu gishobora gutsinda atari kubera ko gifite intwaro nyinshi gusa, ahubwo kubera ko gishobora guca umwanzi imiyoboro akoresha, ya miyoboro imufasha gukomeza intambara. Kuri Brandon, Iran ishobora kuba iri gukoresha uburyo nk'ubu mu rwego rwa politiki, ariko nawe agaragaza ikibazo kimwe gikomeye. Avuga ko ibyo Iran isaba bishobora kuba byinshi cyane, kandi hari n'ikintu gishobora gutuma Iran itakaza igikoresho cyayo gikomeye mu gihe kirekire. Niba isi ibonye izindi nzira zihagije zo gutwara peteroli, akamaro ka Hormuz gashobora kugabanuka. Niyo mpamvu bamwe bavuga ko Iran ishobora kuba iri gukoresha imbaraga ifite ubu kugira ngo ibone byinshi mbere y'uko izo mbaraga zigabanuka. Kandi hano tugera ku kibazo cy'ingenzi cyane: ese Iran izatsinda cyangwa iratsinze? Ese Amerika iratsindwa cyangwa iratsinzwe? Ese Iran irimo gutsindwa cyangwa iracyafite ubushobozi bwo gukomeza intambara? Ntabwo igisubizo cyoroshye, kuko intambara ntabwo ipimirwa gusa ku mubare w'ibisasu byarashwe, ipimirwa ku ntego zagezweho. Iyo igihugu gishobora kwangiza umwanzi ariko ntikigire ku ntego zacyo za politiki, ntabwo byanze bikunze kiba cyatsinze. Aha ni ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande, igihugu gishobora kwangizwa cyane ariko kigakomeza ubutegetsi, kigakomeza ubushobozi bwo kurwana, kandi kigahatira umwanzi kuganira. Ibyo nabyo bishobora gufatwa nk'ubwoko runaka bwo gutsinda. Niyo mpamvu hari abavuga ko Iran ishobora kuba idashaka gutsinda Amerika mu buryo bwa gisirikare, ahubwo ishobora kuba ishaka gutuma Amerika ibona ko gukomeza intambara bihenze cyane. Iyo ikiguzi cy'intambara kirenze inyungu, igihugu gishobora guhitamo guhagarara, kandi iyo gihagaze kitageze ku ntego byitwa gutsindwa. Kandi iyo niyo nzira bamwe babona muri iki kibazo. Ariko Israel ishobora kugira indi mibare. Israel ishobora kubona ko nubwo Amerika ishaka kugabanya uruhare rwayo, ikibazo cya Iran ari ikibazo kibangamiye umutekano wayo w'igihugu. Niyo mpamvu ishobora kuba idashaka gutegereza. Israel rero yonyine iramutse igabye igitero, Iran ishobora kwihorera ku bikorwa remezo bya Israel, ku bibuga by'indege, ku byambu cyangwa ku zindi ntego, tutibagiwe no mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, kubera ko itabasha gutandukanya Israel na Amerika. Hari n'impungenge z'uko intambara ishobora gukwira mu bindi bihugu kurenza uko byari bimeze. Kandi ibyo bibaye, ibihugu nka Arabia Saudite, Qatar, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain ndetse n'ibindi byo mu karere bishobora kwinjira mu kibazo mu buryo butaziguye cyangwa buziguye. Niyo mpamvu hari abavuga ko intambara ya Iran idashobora kurangizwa n'igitero kimwe. Ishobora ahubwo kuba intangiriro ry'ikibazo kinini cy'akarere. Ikindi gikomeye ni ikibazo cya kirimbuzi. Aya makimbirane hagati ya Israel na Iran akomeje, buri ruhande rushobora gukeka ko urundi rushaka kugira ku ntwaro zikomeye kurushaho. Abasenguzi bavuga ko igitero cya kirimbuzi cya Israel kuri Iran cyaba gifite ingaruka zikomeye cyane ku isi, cyatuma ibihugu byinshi bisubira ku kibazo cyo kutagira ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi, cyatuma Israel ihura n'igitutu mpuzamahanga gikomeye cyane, kandi gishobora gutuma ibihugu byinshi byo ku isi byongera gutekereza ku mutekano wabyo no ku buryo byakwishakira ubushobozi bwo kwirinda. Niyo mpamvu ikibazo cya kirimbuzi ari umurongo utagomba kurengwa, kuko iyo intambara za kirimbuzi zinjiye mu ntambara, ibintu bihinduka burundu. Muri ibi byose hari ikibazo cy'abantu basanzwe.
abaturage ba Iran, Israel, Yemen, Lebanon, Palestine ndetse n'ahandi mu karere nibo bishyuye ikiguzi gikomeye. Y'amashanyarazi, amazi, ibitaro, imihanda, inganda cyangwa ibikorwa by'ubucuruzi byibasiwe ntabwo ari politiki gusa, ni ubuzima bw'abantu. Muri Yemen amakuru akomeje kuvugwa ko abaturage benshi bakomeje guhura n'ibibazo by'ibiribwa, imiti n'ibindi bikoresho by'ibanze. Intambara ya Yemen ishobora kuba itakigaragara cyane mu makuru ya buri munsi nk'uko byahoze, ariko ibyo ntibivuze ko imibabaro y'abaturage yarangiye. Kandi ikibazo cya Palestine nacyo kiracyari umutima w'amakimbirane yo mu karere. Iran ikomeje kuvuga ko Gaza n'umutekano w'abanyapalestine biri mu byo ishaka ko bigomba kwitabwaho. Amerika na Israel bo bafite imyumvire itandukanye cyane kuri iki kibazo. Niyo mpamvu amasezerano ashobora kuba atoroshye, kuko ntabwo ari Hormuz gusa, ntabwo ari ibihano gusa, ntabwo ari intwaro gusa. Hari Gaza, hari Liban, hari Yemen, hari Syria, hari ikigobe muri rusange, hari gahunda ya kirimbuzi, hari ingabo za Amerika mu karere, hari ububanyi n'amahanga. Ni ikibazo gifite amashami menshi cyane, kandi buri shami rishobora gutuma amasezerano rusange arushaho kugorana. None se twakwitega iki mu minsi iri imbere? Ikintu cya mbere ni uko ibiganiro bishobora gukomeza. Iran ishobora gukomeza kugumana umurongo ukomeye mu ruhame, ariko ikagira n'abadiplomate bashaka inzira z'ubwumvikane. Niyo mpamvu ibiganiro na Oman ari ingenzi. Oman imaze igihe kinini izwi nk'igihugu gishobora guhuza impande zidashobora kuvugana mu buryo bworoshye. Hari amakuru avuga ko Iran na Oman bari hafi kujya ku masezerano ku buryo bw'agateganyo bwo gutuma amato akomeza kunyura muri Hormuz, ariko Araghchi yavuze ko amasezerano nk'ayo atagomba guhita afatwa nk'aho Hormuz yongeye kuba ahantu hizewe cyangwa ngo ifungurwe burundu. Ibi birerekana ko Iran ishobora gutandukanya ikibazo cyo korohereza urujya n'uruza rw'amato n'ikibazo cy'amasezerano manini ya politiki na Amerika. Ku rundi ruhande, Amerika ishobora gushaka igisubizo kidatuma isa naho yemeye ibyo Iran isaba byose. Trump ashobora gushaka kuvuga ko yabashije gutuma Hormuz ikura neza kandi ko Iran yavuye ku murongo ukomeye. Iran nayo ishaka kuvuga ko itigeze itsindwa kandi ko Amerika ariyo yagombaga kugira icyo ihindura. Iyi mpande zombi zishaka kuvuga ko arizo zatsinze amasezerano ashobora gukomeza kuba agoye, ariko hari ikintu kimwe cy'ingenzi. Mu by'ukuri intambara ntigomba kuba ikibazo cyo kumenya gusa uwatsinze n'uwatsinzwe. Ikibazo gikomeye ni ukumenya niba abaturage bazongera kubona amahoro, niba ubucuruzi buzongera gukora, niba ibiciro bya peteroli bizazamuka, niba amato azongera kunyura muri Hormuz nta bwoba, kandi niba ibihugu byo mu karere bizongera kugira umutekano urambye. Kuko niba intambara irangiye ariko akarere kagasigara gafite inzigo, intwaro nyinshi n'ubushyamirane bwinshi, ntabwo yaba ari amahoro arambye. Niyo mpamvu amagambo ya Abbas Araghchi agomba gusobanurwa neza. Iyo avuga ko Iran ihitamo urupfu aho gusuzugurwa, ntabwo ari amagambo yo kwirata gusa. Mu butumwa bugenewe Amerika, Israel ndetse n'abaturage ba Iran ubwabo. Ni ukuvuga ngo Iran ntabwo yiteguye kwemera igisubizo yumva cyasika igihugu cyayo gitsinzwe cyangwa gisuzuguritse. Ariko ku rundi ruhande, Amerika na Israel nabyo ntibishaka gutanga ishusho y'uko byatsinzwe. Aha niho ikibazo nyacyo kiri. Ni hagati y'ibihugu bibiri cyangwa byinshi bidashaka kugaragara nk'abatsinzwe, kandi amateka y'intambara nyinshi agaragaza ko iyo ikibazo nk'iki kimaze igihe, icyemezo cyo gusubira ku meza y'ibiganiro gishobora kuba kigoye kurusha gutangira intambara. Ariko amahoro arambye asaba ko hari uruhande rumwe rutera intambwe, urundi rukayakira, hanyuma hakabaho uburyo bwo kugenzura ko amasezerano yubahirizwa. Niyo ibyo bidakozwe, ibintu bishobora kongera gusubira mu ntambara. Niyo mpamvu ubutumwa bwa Araghchi bukwiye gukurikiranwa neza. Iyo avuga ko igihugu cye kitazigira gitererana indangagaciro zacyo, abatanga ikimenyetso cy'uko Iran ishobora kuba ititeguye kwemera amasezerano ayo ariyo yose. Ariko ibyo ntibivuze ko ibiganiro bidashoboka, ahubwo bishobora gusobanura ko ibiganiro bigomba kuba birebana n'ibintu bikomeye cyane: ubwigenge, ibihano, Hormuz,
umutekano w'akarere, Gaza, ingabo z'amahanga ndetse n'ikibazo cya kirimbuzi. Ikibazo rero ni iki: ese Amerika izemera kugabanya ibyo isaba? Ese Iran izagabanya ibyo isaba? Ese Israel izemera guhagarika igitutu cya gisirikare? Ese Hormuz izongera kuba inzira y'ubucuruzi itekanye? Ese ibihugu byo mu karere bizagira uruhare rukomeye mu gushaka amahoro, cyangwa se isi igiye kubona ikindi cyiciro cy'intambara? Kugeza ubu nta gisubizo cyoroshye dufite. Icyo tuzi ni uko Iran ikomeje kuvuga ko itazemera gusuzugurwa. Amerika nayo ikomeje gushaka ko Iran yemera ibyo ibona nk'ibisabwa by'umutekano. Israel ikomeje kureba Iran nk'iterabwoba rikomeye. Hormuz ikomeje kuba igikoresho gikomeye cy'ubukungu na politiki, kandi ububiko bw'intwaro, ibiciro bya peteroli ndetse n'igitutu cya politiki biri gutuma buri cyemezo kiba ingenzi cyane. Niyo amasezerano atagezweho, intambara ishobora kongera gukara. Ariko niba intambara ikomeje igihe kirekire, ntabwo Iran ariyo yonyine izishyura ikiguzi. Amerika izakoresha intwaro nyinshi, Israel izakenera ibikoresho byinshi, ibihugu byo mu kigo bishobora guhura n'ibitero, ibiciro bya peteroli bishobora gukomeza kuzamuka, ubukungu bw'isi bushobora guhungabana, kandi abaturage basanzwe nibo bashobora gukomeza kwishyura ikiguzi kinini kurusha abandi. Niyo mpamvu nubwo amagambo nka duhitamo urupfu aho gusuzugurwa ashobora gukomeza gutera imbaraga abakomeye mu gihugu imbere, isi yose nanone igakenera kumenya uko aya magambo azahinduka igisubizo cya politiki. Kuko ubutwari si ugukomeza intambara gusa, ahari n'ubutwari bwo kwicara ku meza ukaganira n'umwanzi wawe, ukemera ko hari ibyo ugomba guhindura, ariko ugashaka uburyo bwo kurinda abaturage bawe no kubaha ejo hazaza nk'uko bigaragara mu mboni z'abatuye isi muri rusange. Rero niba Iran, Amerika na Israel bashobora kugira kuri iyo nzira, umuhora Hormuz ushobora kongera gukora neza, ubucuruzi bukongera gusubira ku murongo, ibiciro bikagabanuka, kandi akarere kakabona amahirwe yo gutangira kubaka umutekano mushya. Ariko niba buri ruhande rukomeje kubona ko gusubira inyuma ari ugutsindwa, ikibazo gishobora gukomeza, kandi uko igihe kigenda ibyago byo kwaguka kw'intambara biriyongera. Nicyo gituma amagambo ya Abbas Araghchi akwiye gufatwa nk'ubutumwa bukomeye cyane. Iran iravuga iti dushobora kwemera ibiganiro, ariko ntituzemera gusuzugurwa. Amerika na Israel nabyo bigomba kwibaza niba intego zo gukomeza igitutu zishobora kugera ku gisubizo zishaka, cyangwa niba zishobora ahubwo gutuma Iran irushaho gukomeza kuba ku murongo wayo ukakaye. Amaherezo ikibazo ntabwo ari ukumenya gusa niba Iran cyangwa Amerika ifite misile nyinshi. Ikibazo ni ukumenya ese ninde ushobora kwihanganira ikiguzi cy'intambara igihe kirekire kurusha undi, kandi ninde ushobora kugera ku ntego ze binyuze mu biganiro aho gukoresha intwaro, kandi ibi igihe kizagenda kibigaragaza. Niba mukunda ibiganiro nk'ibi bisesenguye ku makuru mpuzamahanga, mukomeze gukurikira Menya XYZ. Ntimwibagirwe gukanda like, gukora subscribe, ni ingenzi gutuma channel yaguka, kandi munasangiza ikiganiro abo mwumva ko cyagira akamaro bakamenya amakuru. Murakoze cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Turakomeza kubagezaho amakuru mu burasirazuba bwo hagati kuri Iran, Amerika, Israel, Oman ndetse n'umuhora Hormuz n'andi makuru atandukanye akomeje gukwirakwira hirya no hino ku isi.